Bentang ini pej ka ka tournament ka ba he jing siu tam nagin rew tali ki senjuk football kata ka UEFA, AFC, CONCACAF, CAF, OFC bat ka CONMEBOL. Ka ban rew ka dai ka OFC Champion League. Ka ba dai ka tournament bala penyai ta ka OFC. Ka OFC Champion League kelas dang nengkong dai house nam khat khandai spa prap nyo. Bat gidon khat pratali ki club ki ba shimenta nagi khat wei tali ki association. Bat ka kenhun ka bolong ka ladu ha ka OFC Champion League kayo banra ya ka song pisa ka banyau peusan hajar US dollar. Bat ka runners up kayo banra ya ka san peu hajar US dollar. Kabasan ka ka CAF Champion League. Kabadai ka League Football ka ba he tam jong ka deuba Afrika. Laseng ya ka CAF Champion League dai nadu usnam khat khandai spa an riu peu sau. Bat gidon hadu an riu peu pratali ki club ki ba shimenta ha ka tournament nagi san penriu tali ki association. Bat ka kenhun ka bolong ka ladu akani ka CAF Champion League kayo banra ya ka trophy rengkat bat ka song pisa ka ba 100 million US dollar. Bat ka runners up kayo banra ya ka song pisa ka ba R million US dollar. Kabasau ka ka CONCACAF Champion League. Bat nadu usnam arajar R peusau lapen kala ya ka kerteng syaka CONCACAF Champion Cup. Bat kani ka tournament ka ba he tam nagamantagi club jong ka deuba North America, Central America, bat Caribbean. Ya kani ka tournament las dang nadu usnam khat khandai spa riu peu ar. Bat gidon hadu ar nyau teli ki club ki ba shimenta ha kani ka Champion Cup. Haga samoi bala dep ka khusnam pisa nagbanta ka kenhun ka balong ka nongjob kalong tangkumba san spa hajar US dollar. Bat nadu ka samoi ar hajar ar peusau ka kenhun ka balong ka ladu hagani ka CONCACAF Champion Cup kan long hadu san million US dollar. Kabalai ka ka AFC Champion League. Kabadai ka League Football ka ba he tam nagamantagi club jong ka deuba Asia. Bat gumjuro kari Australia. Ya ka AFC Champion League laseng house name khat khandai spa an riu pnyau. Bat gidon hadu sau peutali ki kenhun ki bai shimenta hagani ka tournament. Bat ka ladu hagani ka AFC Champion League kayo ra hadu 100 million US dollar. Bat ya ka runners up kayo banra hadu R million US dollar. Bat nadu usnam R hajar R peusau ya ka AFC Champion League on itu no ka AFC. Bat ka khusnam pisa syaki nongjob nadu usnam R hajar R peusau kan long hadu khat R million US dollar. Bat ka tambun sya ya ka khusnam pisa haka samoi baladep. Kabaar kadai ka CONMEBOL Libertadores kadai ka League Football kaba he tam nagbantagi club jong ka deuba South America. Ya kadai ka tournament las dang nengkong dai nadu usnam khat khandai spa an riu peu bat la yashimenta hadu South nyauteli ki club football na keleng saudong jong ka deuba South America. Bat ka khusnam pisa nagbanta ka ladu jong ka ne ka tournament kalong hadu khat pra million US dollar. Ladangi Kenya ka pisa India kalong hadu Shispa sau peu sau kulur tengka. Bat ka runners up kayo banra hadu nyau million US dollar. Kabaningkong kadai ka UEFA Champion League. Kani kadai ka League Football ka ba he tam jong ka deuba Europe bat jong ka perthei barok away. Laseng ya kani ka UEFA Champion League dei nadu usnam khat khandai spa san peu san. Kidon hadu live peu arteli ki kenhun ki ba yo banrung haga group stage jong ka UEFA Champion League. Ka kenhun ka bolong ka ladu hagani ka UEFA Champion League kayo banra e ka song pisa ka ba R peway million US dollar. Laningi Kenya ka pisa India ka kod hadu shispa nyau peu klur tengka. Bat ka kenhun ka bayo ra e ka runners up kayo banra e ka song pisa ka ba khan million US dollar.